Kani gade Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Habo pai part sa South West Castles District, ki kertong ki bala pendap ya kajing tap kerteng, henne kasni ka santrek urampang, kiladon nyongot baro. Na kini baro ki babon ki kertong ki bala dap tap kerteng, kidai ki banyakon na ka Mokorwat constituency. Bakan top yo MLA bamenta, bala job ya ka election MLA, house name arhaja katlai na kaseng Congress, katau ba Rowell Lingdo, bala penyeso no menta sa kaseng National People's Party. Nang ta ki part ki kentop yo ba Garnes Sochang, na kaseng Indian National Congress. Nang ta ukertong kaseng People Democratic Front, uba Hadrian Lingdo, bat uba Enben ki Raswai, ubanyakon na kaseng Khon Hinyo Trap National Awakening Movement. Kiway part ki kertong ki bladap tap kerteng hne kasngi kasantrek rempang. Banyak hon ki election MLA ke Bansalong haka arpnyo trek mentau benai rempang. Kidai ki laingot ki kertong ki banyak hon na ka Ranikor constituency. Bakan top yo MLA bamenta u Martin M Dango u banyak hon na kaseng Indian National Congress. Nang tau ba Pius Marwen u banyak hon na kaseng United Democratic Party. Bat ka kong Pelsis naitang ke banyak hon na kaseng Bharatiya Janata Party. Jing sa giro cibun jing don kamo regi bah kmat kam tam hang ni po konsi Mokorwat ko ban kong kari garap kari amal hang ni Mokorwat mo ni pai tang konstitusi jong kari blok Mokorwat 70 to 75 kidi gino rap but kiba tre kam sarkar hang ni konstitusi giro don rutang ko 10% but kiba tre kam jong kum ki business song hat ki kontraktor kiran kumba khasan persen ing lape te deina tagarau nga kham concentrate ba ka kham kongsan kadai kare pare nangta ka ba nga kham suthu kadai kal lenti ka sanki te habangi phai yaki pagaliang jong kasro surok mo phei kasrok ngadu weloi seduk Mokorwat long kasrok kamdai ka ba hadu kata te khamtam kini kasrok badan hang ni po Mokorwat blok kidan ki stok ki ba na Mokorwat saplang kensi ki stok bal aslam ba tenre omdon repair omdon ba patio hadu mata te don bon ki stok tanat nang na Mokorwat ki bale sedu rangblang sang omdolun nang ta ki stok lang ni sanong stoin ki stok ban ni ba kan ka paryong ki stok ban ni cha simuleng nang ta ki stok cha po tenai for tenai kini kita kisah kiba, nalar kata kita untuk kisah kiba ni dan kamu ban pri syaitu jaka kamtam kisah bang patio kisah hadu mentah kamtam sigidong riwa nang ta kabalai kabanga kam konsentrasi kariga hai beri berkah kakoi kekia mo ni hani dan kasih dan pesi dan sub santa dan rei ngapej ba kajing ajing sumar hang ne po Mokorwat hang ne po desek jongi kam padolong babiang ibri ka hablai sadu silong hablai sa ki jaka bakhamba sa ki jakaru te nangta alang phai sa kaliang jong ka pule grang le hangni grang don kamru ki jaka pule ke babiang kum ki college ki jaka ai kai khampam ha ka science commerce bat ki tanat bat kunta tete nangta idon kamru ya ki tourism kan de jaka jong kai pathai ke babiang phang sa Mokorwat kadan ki jaka ki ba pau ba ni kumka hot spring jakram di jaka pau ki pai ba ki wan pha sing dong kathang ki jungi kidon ki jaka kum hani senrang moren ru di boi ni jaka ki pau ba nang ta ka maur lang du point nang ta lum sendri iran hang ni nang ta lum yo pau pat ki te la ka soka mo la ngawan se kebor ngan perbori ya ka soka la kumno ni de ban penpiang ye kelenti ke sking khawa ki pai ba bawan se ki dong kathang jungi kin kham sosok bat kin kam sunut banwan hak sagini jaka kamat panikong kumbang ayat rengkat berkipit pa endang ala job rengkat i kajingnya stu jumut nyatri lang kat bala kumngau samla kumangi phai menta kampam ko konsensi jungi niduna si bon ba menta ki samla jungi ke kam jam habangai bon ki samla jungi menta ki don hakiwi ki snong lene ki konsensi ne hasilong marba ki la jong snong ki la jong rusi na marba haka jingduna kam juna jam abangi phai pat borok kata nama konsensi jungi ki im hakariap marsteng ni phai kumbangi khot baki ablan tingi phai ni im barbor hakariap tingi phai pa kini kisnem baladep ka kamrep ka her hadu kata te hadu menta ngai ba kinong rep jungi ki ut bamdan nong pet nong maningi ndengi phai pat sa area bodar kumba phi tip ba kinong bodar jungi ki im hakaba
ni shaniat teli telan how motion bediom kumam petip mamta motion la saus nam tam ni kakang mata te kumjuru na kalian motion ru mata kakang te kini bro kata apa ya kata kakam ka yo kam yo jam nam ta kisama kumba petip kumba pi yang mentasi kumba ngidon haduk kan ne bat kumba petip hi bakarani kor konsensi jungi nadu mensua ngimla benlen baka jingile hi kadi ka UDP baka kongres bat haduk kan klip madru ba nganut di benong ba kadi ka jingile kadi hapreng jungi Katong kajonga baningkang karoy kapar development bat kamtam ban kentiu ya ka dong katany kum karani kor konsensi keberang sadien tam hakiliang baro hakaroy kapar ki surat ki singking ki school ki college ki hospital bat kamtam hakapulie puthi bat kamtam na benta ki khun samla jong ka dong katany bat jong kari kebakum hakani kapor bagi yoi bagi khun samla jong ka jela ka jongi ki dan hapadang ke jing ki babun hakilat yo kam yo jam bat hakarep karyang kebangi kum kadong katany kebangi im hakani kadong katany ngisania hakarep karyang katong jong akum ka kandidat jong ka BJP party na ka lai pusan rani kor konstituensi kalong ban kentiu ya koroi kapar na dong syadong hadu karep karyang bat haki benta baro kajing sania jong ai kipat ba belese kasyong hakamon lain lu jong kipat ba kum hakani kapor ba pilai hapogari hi bro kowe kipat ba ila pai khmat sya ka party BJP ka balong kowe ka party ka ba kalong ka sangkime ba kalong kowe ka party ka bawan ra ek jingkala ba ka thong jong ka BJP kalong nation first party second serve last ngeli persang manle bun kam development anta karoy ka par jong ne dong but agisha la ken ki ek bangi le mar bangi terlang ber parang ba ki pai ba te bun ki ek ne wanda nadu ki surok nadu ki electricity nadu bom de nadu ki school nadu ki ek bar ngira le ne ka dong tang mang idang don kambun ki ek ra am tai pai ba jongi ni kermen ha ka jing kersan yang pai ba anda ki pai ba gedang kersan ni Pak Banjop, ada kim kersan cu melaong beri. Ni sultanat mengelia kambun kandidat, karena ka ai mensim mat kala ai jing syai ki pai ba sapang ka election. Te ni melaong ong ka ne ka jawat ta te melaong kenal ba. Ngi ngele ku ma ngi jela. Kam kosan ki jongi kalong ba nginom sya kan ki jongwan room kertep ki menderi ta. Bangin tahu ki mekanisme ki bangin lawan ya da ba. Dari lagi syak kumta te ka berjongi ka jaj berjongi ka syak over kulit within a few span of years then mereka kalau kategori kamar berkonsen but ki developmental programs bandar kataru kolong ba kuwe ki lan la kalau taki popon ki bakum kadam katani ni dan kam te banem yaki te ngalong fi ba vision document is in your hand. They will supply you. Let's no problem.